Mal katawa ka. Tang na yung kanya. Ili kattega var. Manna kaçı. Anne bakası bilende. Ama o bunu tanır. Bana da söyle takılar. Bu da wasta. Banyak, kira sih banyak lah kau pun tadi mirip, kamu mau baca. Jika Mak Maksim'le. Diğer bana olmaz önce öyle burada. Diğer propozisyonu ekledim. Perdiendo de estufa. Iyice mi olacak? Manna gillene uyandı tıkıttı. Manna git. onda yıl dolup diyor yatta. Bitirdi. Diyelim bana ne yanak da iyi onu dedi. On yekili ühenden in olanı yandı değil. O da onu iyi yapıyor. Böyle şey dedi. Bana bu konu durabilir bana. Yürü, paska atı butur. Konumuş. Kullanırız. Bir yer yürüp tamam. Direkt tutardık. Yine kenkiri de taşıyoruz. Bu konu durabilir. Bana gidip gelin. Bir kekele Bu tutan da kekin var. Ta batak terus lah. Stop kali ini. Ah, tuh, nanti ini sama apa? Mana kena kau tu waktu Juga terus kamu waktu. Hadi bir kere nak bundan terima kasih. Nanti hukul var tadi. Kama kendim de. Kişinin yanı var kulağıyla bırak. Kişinin var. Bir tane hop oldu. Bir tane bu. Ama sultanın bir tükken 5 metre de. Bara. Kullanır kendini. Man da kenal dong, jadi aku sama. Man, kamu yang kan? Rasakan terus. Buat di luar, Kayak apa itu? bu kita ngomong tak jam hati kan? Bu bek kehelo. Sekolah tu apa? Bu Döygün gene hana diyorlar. Döygün gene atılır. 1, 2, 3, bantular. Evet. 1, 2, 3, bu beşte bu beşte. Ve de bir tane oğullara koyduklar. Bunu hana diyorlar. Bu sayına.
Nadi bakka ödür bile ya. Ama ödür bütün gidecek. Hadi daha ya. Gönder bak. Ya tamam şimdi. Ayah dah. Wah, kaya mo muna. Kuna kami hindi ko burta. Ito khasa ta. Jawa na katana raw nagajadwal na ano o ate higit bebe ko Iniran niya mga uwi hatat. Buris ka. Iniran. İki birinci süzde üssü, bayır günen uhuyatçı, uanna ağası behet salınan billerinde bide. Uhuyatçı üyele tukarı, andaydı üdümen üdüs narotlargar, öyle tutar sığınalanlar ide. Çumu pedagoglar ağası behetler, bay üretlerder, uapıttar uanna satabıllar uhuyatçılar. Üyler kölönünü kelerken çare ütçapı, bilitin hanatar, sızdıkka siddetçi.
uhuyatçı onna ağası da hetsılın tümüktür yürüylek talahine sağlıbıt. Эһэгинни гитигер сыанага Михаил Николаев Анисимов атынан сея ортос колатын теллектиде эгер Егорния строят тулуйкан тылыгар матыбыгар агардайяха осколам. Bulur-bulurgıttan kençeri ıççatı itige omuk turukta bolutugar oğoğu ulakan bolgontonu uğrara. Bilgi terörlükte belirtiger, seyirit nehleger. Tığınca 969 yıllarca oğu uyana ahıllan seye bir ulakan terittete oğu uyana araduga oğunu kırıtıktan ütüyağa kerağa uyan öbügeler bit ütü ügesteriger. Kerağaren ütüyağa kerağa iteller. Sığınağa araduga oğu uyanın kellektibe. Dimitri Kolesattılargar, Fyodor Robek Matıbıgar, oğulur innike keskilbit.
Кепчи Агасубеhe. Бу эдер көлөнени, эдер кескили сырдыкка, үрдүкке угуяр иде. Бүгүнгү өрүлөх күнгө бэйдин эгерде тылын этергере сынаға ыңырабыт себит инелеген ага баалыгын Александр Николаевич Романовы. Дороолорум күндүгү дөдөлактарды. Отон бүгүн биллерин куртук бул педагог онна агасылайт тола болан түмүктенен бүгүнгү күнгө түмүктүр отчетна кентер болу турагеса түмүктүр отчетна кентер болу турагесанада ол курдугонтон канды баара дойду хайдарын канды баара дойду бул чечерилин Tuhatagar, Kepte, pedagogik öğretmen, usultallar, böğüt, baskıdatallar, böğüt, behigine uskolar, dittar, havattan niden taharallar. Hedineden turan bugünkü terehenge kelbet, ötektallar, usultallar bütün, pekas usultallar bütün, biligin nedihinler usultalları, ötektallar, kedagas, uhiyatçılar bütün, biligin nedihinler uhiyatçıları, ondakiler tümülhatilerin, editik istinliğe kaddedilip. Bağırı mete kinilerge kitanak dorobiyanı, ondan bilgi olur bütün innikilerge tabbihullah, yürekte bolaların turulan, üstü tügül beylerin canından turan kılakların killerelerine. Okuduk eden turan kanlı bağıra üle atlatırlıklar olan, bu yılda Eden bu hastane pedagog ona aga uyarcı kalabalık nasutna bihi oskola bitiren dağını oğlu uyanı dağını işte ondan Allah merepiyatçılar bandılar o merepiyatçılar tümüklerinden usutallar bu dağını uyarcılar uyan dehetleri dağınıkta bek beylerin hekicilerin kekke bu sosyal nesil bilinen onu bu yönetten televizyonlarda televizyon ama hukuk sayfalarından ülelerin köklere, eğitimlere nehirlekken kurallar veriyor. Ondan bugün За добросовестный труд в сфере образовательной деятельности подрастающего поколения, а также за активное участие в общественной жизни сельского поселения грамотой награждается Васильев Александр Владимирович, учитель истории и обществознаний. Такой же грамотой награждается Харитонова Евдокия Сергеевна, учитель математики. Награждается Федорова Августина Николаевна, учитель начальных классов. За добросовестный труд в сфере дошкольной образовательной деятельности подрастающего поколения, а также за активное участие в общественной жизни сельского поселения грамотой награждается Степанова Любовь Николаевна. Такой же грамотой награждается Илларионова Надежда Павловна. Грамотой награждается Иванова Мария Ивановна.
Грамотой награждается Тараярова Елена Валентиновна. Грамотой награждается Николаева Элеонора Борисовна. Николаева Элеонора Борисовна. За добросовестный труд в сфере дошкольной образовательной деятельности подрастающего поколения, а также за активное участие в общественной жизни сельского поселения благодарственным письмом награждается Максимова Наталья Николаевна. Маны этот рамата десятый учитель будет он уяки лехтерен бастаталар будет идти истинник агадаливит. Икки тыгынча сүрбө үсыл үйдө түмүктерин таарарыгар, уанна эгардетыл этергери сынаға ыңырабыт Михаил Николаевич Анисимов атынан сие орто школатын директорын Чыбыков Федот Егоровды. Это не видно, что уячы ванда сага ребят колоннан билдирилибитен ол чекчетинен элдер мероприятие күрәктер конкурстар болды. Окон иттигәндәгенә учуталлар, уячылар тустар берген элдер поправкаларны бу хил görünü эсте улы генети яга итнедиттер. Лекетен туран За добросовестный многолетний труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие образования Сунтарского улуса грамотой награждается Данилов Максим Максимович, учитель технологии и ОБЖ высшей категории Шейской средней общеобразовательной школы-интернат имени Анисимова, глава Сунтарского улуса Анатолий Васильевич Григорьев. За добросовестный многолетний труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие образования Сунтарского улуса грамотой награждается Ананьева Ольга Васильевна, учитель физкультуры Шейнской средней общеобразовательной школы-интернат, глава Сунтарского улуса Анатолий Васильевич Григорьев. За добросовестный и плодотворный труд, преданное отношение к делу и высокий профессионализм, личный вклад в развитие системы образования Сунтарского улуса. Благодарственное письмо вручается Максимовой Октябрине Прокопьевне, педагогу дополнительного образования Шейнской средней общеобразовательной школы, глава Сунтарского улуса Анатолий Васильевич Григорьев. За добросовестный и плодотворный труд, преданное отношение к делу, личный вклад в развитие системы образования Сунтарского улуса, благодарственное письмо вручается Егоровой Ольге Николаевне, учителю русского языка и литературы Шейнской средней школы-интернат, глава Сунтарского улуса Анатолий Васильевич Григорьев. За личный вклад в развитие системы образования Сунтарского улуса, многолетний плодотворный труд в обучении и воспитании подрастающего поколения, почетной грамотой награждаются Николаева Нюргуяна Васильевна, учитель русского языка и литературы, Николаева Кристина Юрьевна, учитель биологии и химии, Хомподоева Марина Владимировна, учитель музыки, якутского языка и литературы, Семенова Марфа Максимовна, заместитель директора по воспитательной работе, Осипов Михаил Николаевич, учитель начальных классов, Иванова Елизавета Владиславовна, педагог, психолог, начальник управления образования муниципальный район Сунтарский улус, Иванов Альберт Ионович. За вклад в
воспитании подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд, грамотой Улусного совета депутатов муниципального района Сунтарский Улус-район награждаются Федорова Варвара Дмитриевна, Иванова Антонина Николаевна, Алексеева Мария Николаевна, Михайлов Михаил Васильевич, депутаты Наследного совета сельского поселения Шейнский наслед, председатель Улусного совета Ульяна Дмитриевна Попова. Сунтар улуғын культуратын онна айылгытын салалтатын добун суругунан наградаланар. Ефимова Мария Николаевна Северто сколатын географияға чутала. Хомподоева Марина Владимировна музыкаға, төрәбит тылға, онна литератураға учутала. Сунтар улуғын культуратын онна айылгытын салалтатын салаячыта Сарглана Дмитриевна Олукова. Михаил Николаевич Анисимов атынан Северто сколадыгары билеген үлели сылжары аға састақ ұғыячылар бүтін аға сөбехеттері сынаға 90 тыстығынан үңірі қайын. Степанова Люция Ивановна, Ананиева Ольга Васильевна, Иванова Антонина Николаевна, Татаканов Владимир Андреевич, Данилов Максим Максимович, Федоров Василий Сергеевич. Сея ортос болатын аға сүбехет учуталлара 90 тыстыға. Ортос колатыгары өрсулларга үлелеби, ытык табыллах, убас табыллах, осколабы тепетерендерин 90 тыстыганан сынаға ыңырабы. Попова Александра Серафимовна, Иванова Акулина Петровна, Гурьев Михаил Игнатьевич, Гурьева Клавдия Дмитриевна, Егоров Трофим Акимович, Михайлова Елизавета Степановна, Семенова Елизавета Прокопьевна, Павлова Ия Георгиевна, Онна Гурьева Надежда Семеновна. Ытык табыллах ветерандар бітігары 90 тыстығыны бәліқтек қайын. Түттілікке бұл ятчы онына аға үбәйдері отыр. Жұталар үлгелерге көбі үлгейген әрінәбі, онына барыдыға үлгейіні дұрылын. Әғірде тыл әтергері сынаға ыңырабыд, радуға оғы ұғыянын салаячыдын Осипова Арианна Артуровнаны. Себептен олықтықтыра, онына аға сөбеттерді. Бұйыл дүрдүнен ұғыячы, онына аға сөбет сыла білдерілі ол чәрчетіне әлбәқ ұғыямдыр, әлбәқ тәрәйіндер, күректер, онына бөректен асылар. Ол түмігінен сетігілер, өлемтіктірер, бөрек управлениетін простоюын аңыттан нағарады тұттаратын көвілден. За личный вклад в развитие системы образования Сунтарского улуса, многолетний плодотворный труд в обучении и воспитании подрастающего поколения почетной грамотой награждается Архангельская Нария Михайловна, воспитатель детского сада «Радуга», начальник управления образования Иванов Альберт Ионович.
За личный вклад в развитие системы образования Сунтарского улуса, многолетний плодотворный труд в обучении и воспитании подрастающего поколения, благодарственное письмо вручается Афанасьевой Екатерине Александровне, музыкальному руководителю детского сада «Радуга», начальник управления образования Иванов Альберт Йонович. 65-летним юбилеем и за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие дошкольного образования Сунтарского улуса, благодарственное письмо вручается Семенову Никандру Николаевичу, сторожу детского сада «Радуга», начальник управления образования Иванов Альберт Йонович. За личный вклад в развитие системы образования Сунтарского улуса, многолетний плодотворный труд подрастающего поколения почетной грамотой награждается Осипова Арианна Артуровна, заведующая детского сада «Радуга», начальник управления образования Иванов Альберт Йонович. За многолетний добросовестный труд в связи с годом педагога и наставника почетной грамотой Сунтарского профсоюза работников и образования науки награждаются Илларионова Раиса Владимировна, воспитатель детского сада «Радуга», Руфова Татьяна Николаевна, инструктор по гигиеническому воспитанию. За преданную плодотворную работу в связи с годом педагога и наставника, с годом труда в Российской Федерации, благодарственное письмо вручается Максимовой Ольге Алексеевне и Ивановой Наталье Тарасовне. Председатель Сунтарского профсоюза работников образования Павлова Нина Станиславовна. Үлелен аспыт педагогтары, онна билигин үлели сылжар ага сүбәһеттери сынаға ыңырық қайын. Потапова Варвара Иннокентьевна, Филиппова Мария Андреевна, Барашкова Елена Семеновна, Максимова Ксения Николаевна, Данилова Марфа Никитична, Иванова Наталья Тарасовна. Илларионова Раиса Владимировна, Илларионова Надежда Павловна, Архангельская Нария Михайловна, Максимова Наталья Николаевна, Степанова Любовь Николаевна, Афанасьева Екатерина Александровна, Онна Максимова Сардана Дмитриевна. Bargıtlar sitihilleri, kelir sılbıdıgar ucallah olağı. Тыла дәрігері сценаға ыңырабыт Михаил Николаевич Анисимов атынан сея орта школатын профкомын салаячыдығары Иванова Антонина Николаевна. Pedagogları, ağa sübәһеттері өргөйдү киебитиден өссө төгүл баргытын агардалиби. Оскола битигер хеттекиле профком нехеле улус республикарас тирәһиннәргәр активна дикыттабыт ситихибит тагны элбәх келердә түгәр ситихләр бит келе турыктары диен багарабыт.
добросовестный труд в сфере образования в связи с годом педагога и наставника, почетной грамотой Сунтарского профсоюза работников образования и науки награждаются Николаева Нюргияна Васильевна, учитель русского языка и литературы, Федорова Варвара Дмитриевна, педагог дополнительного образования, Харитонов Николай Васильевич, техработник Шейнской СОЖ, председатель профсоюза работников образования Павлова Нина Станиславовна. Федорова Варвара Дмитриевна, Николаева Нюргияна Васильевна. Үдө кеңінен ұлықтабылла ағас астағы ветеранларбыт сені хелеген олықтауқтыры. Дойду үрдүнен ағыс бәк онна оячы солын жүміктір, Кыржағыстан сүбәтін, әдәптен әйетін, әғарта кемсербеден, сағалыр біден көміллән. Барыныкын алғыс арығладың, аламай күн арчыладың ден тұран. Бұ сылтан тәрілден үңгілі сылдар, сейе орта осколатын өрінәчілерін үңгі мүліғін толырудығар алғыс үңгүйді.
Sıtı kılыстыллах толкуй эдер айылгылах, сахан тылын усуран айымнетін bir уратı көріңе чабырғақ. Сынаға 90 ыдыстығынан көрсің. Арас региональная республиканская улуснай күрестер лауреаттара, гран-при қағайттара, челгей чабырғақтар бөліқтері. Марина Хомқадаева таңан оңарутығар сылғы ат тұскула. Kulur kamdatan angkat sabolan sumutuna kakta gunar tutenya hoten kunjaga gaya ngami tolak nan turkudak tolarak gumnar tutau. Господи, хаюла. Ketut benta kemustau. Cepeten köyülerin. Çoran ayağı çoğutan gündülür destahbit. Hıttı mangan bitten hıttı bacak ihit hıttı baralastın hıttı bitten hıttı gelgelestin hıttı çoğun bitten hıttı çoğun bitten hıttı çoğustun. Çalışıyor kadar da okuyacaklar, bakıyorlar, nefsediyorlar, hakikaten sarısamlar, langoçaklar, tutaklar, gelen tuyaklar. Görem tuyakta, cırılık isti, kuturuk, sumulu, sıyram, sıyırık, dostun, coro, aksırmaya, cedelo, sılgı, akbaraslar. İskamda cedekelimet dostlarında onunla muhalif Moskva bulu ile İskamda kalar tarak bağı kaldır kırdır kaldır kırdır kaldır kırdır kere siyakandır silahı sürük siyakandır dolu prens basardır malak şu an tadı kaldır tadı cal uva kaldır ulu caro Karın karakter çözmüş, ugaktar çörez, karakter çörez, stereyak, samanlar tutas, ataktara bolas, tuyaklar tutas, önceler söylenler. Süreller. Üstür, tırnak, yörbe, gölgen, örgen, ihe. Sen gati sa budget na tırtıklar, tihircalar, kelime turda. Ünerle dihinteler arda gırın yeteri gali turda. Erbeder çocuk raş algı kıçıma kılbaçaya sabıtı çocuğa turda. Kereti. Tatayaktır, tanılar, tatavakay, komarulak, karasaklar, karasaklar. Sakasıl gıda. Göz sahamen ete. Bir saha kalite boğalan, uram kay sahaga, uhun tuskul, ulu yeri. Yere göte, örgölete, ire hoca nirgilete, varikeli, uruy tutu, alkaleti, alkan yeri. Сия ортосколатын алын сүйек класс учутала Степанова Люция Ивановна Суруютугар өз қоғонунан үге сынка. Абағы ахавыт сириттен арақпат. Улустағы төрүттөргөн саха фольклорын үгүс көрүннергер ахагас күрәк кылан кыйылактара. Айсара Фомина, Вова Васильев. Kim ülelebet al ahabat. Sırağa çok söz söyler diye alırdık böyle. İliğin kamsadığına ayağın kamsırı böyle.
Kısa tüstağın süs bütten. Diğeri tüstağ bana kadar bütten. Yödi sanan kanlı var. Messi. İdine dellere. Sığım olur. Kardavit kömrü olur vallahi diye. Tabii ne dedi? Bakın bütem kallı. Da kutuyak kuturum kemmen bir bükkünde. Kamatadığımız Allah'a versin bir. Anne, inni diyeme küçük ayten kelgide hamıyakta bahar. Tangara on açını besse vallahi hadi. Hallandın astiharen köyden. Ayakkabıdan baran dur. Kıtat Allah esiyon baranın. Ceyci görün beslerim. Bester bağım bıstarın kurduk sanır. Mes. İdine dellere. Ayurdak kok oktot dağırdak ki harbuybat vallahi hadi. Atamin nigehi. Bakın bütem kallı can. Emmi. Çıldırıydı. Seviydi kardiyo. Versi. Kınko, ıybol, bağlıstı versi. Kerbol! Onu suya kurnaz kurduk ayak baka halan. Abaha arak badiyan ediyor dellere. Bels jedaka antak kayardı kütü. Geçe gayten kariye so. Ben yahim bardın da size. Hatta inne de, doğruna bırakın, itiyorsun itiyorsun tölü. Gördün de gerek kıyır. Bana gına ham. Спасельных ардыгым жehegeyim oğata sındız kurduk sıyırlan sındız-tana en kötü. Uyan kere anardarım tolorutugar deybidder üngü.
Bilgin uyar ayan sola dırgıllar, sırtık ırasanalar, ayannığın жылғабар. Сылас ытыскыттығынан көрсің, улустағы оғуақай көрестерінің қаздаты күлләқ лауреата, оғуақай жет тойықсуд Елена Тараярова. Uçutal alıptaq idete, üyetten üyağa uruydan ayxallan uçutal umsuguda uhuyar anyal. Uçutal kiyağa, sığınağa Ekaterina Mikhailova. Манна мустубут ага сибелек учуталлары, ветеран учуталлары, единственный агардевили.
Аяқтақ үлehit ки тоқтон алан сананы сағылыр түгеннех болуқтақ. Сынка отпуск. Вай, сондар хаңа жыл болуқтақ, иккістептер бүтенерер, жатуқ бұнен оңыстуымен, жернен кергетемін ете. Оскол өлете ден ол түптәғін, бәжеғар тоқта вниманиеген урбаққынеген оның қайдағарықынан жерін оңыстар бұнен тоққойдым бұхаңа жылларға. Тоқта мәхедді әбәт, дегенен қайдағарықынан мұн Алло? Алло? Ой, директор Мария бітіл бақпын, ол бақпын. Вашал бақпын. О, когда говорит без звука, без звука. О, это туалет, да, Ая, Лариса Фунасьевна! Кабинет королорун тоғылмаққа телефон хақы бұнде. Телефонның қалары кәспіп пінде, бе? Мен бір түрдігі және лақпын, Сотору, год педагога и наставника закрыть это было. Білаған де? Ага. Ja вот биги он на хатчуге концерттер яқсақ биги ол тоқтырды. Ja билеген үрже білімнен ені хағалан, онна ғодыру 2 күнінен концерт болуға мен онна үніріп күшіге концерттер яқсаққан хөпті өтөдік. Ой, сория гынар бұғлақта жем, ноғыстомин дептен концертына нетті дөжеті. Директор, жайып бетін толырар болу қайдағарықын. Әсі, дистанционно білімін әтелейм, оғыларын ұрыттығын білеген әтеттәкәйін. Самоуправлениялар келің әрі? Самоуправление оғылара бағылар до. Келің? Самоуправлениялар келің манна тұру. Тұру. Келің. Так, оғылар әмие үшедік тұрым. Тәрі, оғылар бұйыл тоқылай. Болан учутал ғылын түбік түйбіт. Беге учутал онна наставникыла. Да, қайыбын. Дистанционно білімнеям хәп, мен холым хуақ жебәрін, оны маны кынардақпын. Ән ұлығын, ән қохан, ән бола конференция, әге үнкі, әдә түгін, ча. Онна Марина құмпыдойыба музыкағын енді хаяғын. Чара, барын дистанционно білімнеям. Так, чара мен математикалар дистанционно дем баран итин, хоттан диллері болын, учатыллары дистанционно дем баран, изложениеген хұрттарылары болу, менем я қайым дистанционно білімнем дебар баран. Ұлығыт дейбін, үмкілігіт дейбін, конференциялығыт дейбін. Раз. Здравствуйте. Ой, дейбі оңгет бітті. Кәлен. Жара концерт бітті өйне. Отта білімнен бітім. Сағала. Тәрі. Үті кехіннен күнді сейін әлеген олақтақтара. Мен директор Стелла Николаевна. Онна, кеметіне? Музыка чутала. Лариса Фанасьевна. Эхиге иннигитигер год педагога и наставника закрытиятынан оғылар өрінәтчілер білімнә біткен сертерін сағалыбы! Конференция. Влада Меркурьева. Дәкініне. Оча, қадаман таңнан енкелін. Әтіна қыпаттым я қадақтанлар бұл. Бәғыт маның таңның кәләрін кебіп кеді. Бұл Дәкінінен үнкі. Оча, таң саптаңнан кәл біде. Үнкі. Қанны күні? Хақалы үнкі. Тәрі, күйті бет үнкіні. Бәлімді әптім дистанционна. Онлайн.
Gülen. Ой, ужас. İspanskay dıdağını kaydaktan kübürlerin bilbetler. Çay konferansiye gel. Bilgin Kohan. Kohan davullu davulu. Öyle bütün distansiyonla. Güdevit. Menik gelmen hele. Не блядь. Лукоморье, дуб срубили, кота на мясо. Каморье, дуб зеленый, золотая земля. Родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом. Сетта! Тақсың барың! Кен серги benim näme taqtın ki Larisa Afanasьевна? O Cemil дистанционно білім нәрдімді. Бәғы тұғылар көт туақтағаны грамотно старохуақ, читательскай да грамотно старохуақ, дисциплиническай да грамотно старохуақ, логическай да грамотно старохуақ. Итен не грамотно Тамассам да таңнар грамотно старосуақ. Итен не грамотно старохуақтар қайдақ болды. Бәң оғылың қуағаттар. Ай, сердечный приступ. Ой. Тепахай, кебіс. Отча, тахыве дистанционно білімнен мен дистанционно қуағанда бұға барылар еріппінді тақ себе дистанционно хақым ойдум, отча қайдақ болабыны. Отча, білімдерім болушы. Олдар ханадел. Ханадел да. Да, ура! Осколаға күнақсыны чоран тыгачуктарар, били көрі ылынден уроктерга ыңырар. Учуталга ехә мақтал тылынан ыйлы, осколабын ейгін умном соға корудун. Ходугус улус таланты земли олонко, бриллиантовые нотки лауреаттара, регионағы Самсоновская ағылары кистебеннақ лауреаттара, Симехчаннер квартет, уруку кеминағы оскола туынан ыралартан попури.
Светка, Верочка, молодец. Дорогlarım, Cere, bilgim ki onlar bu desant onlara gelenler ehiyaka eğerdedir direktire. Kelli bit, giyindi bit, tabi da kaman. Onda dur. Onda dur, iyi doğru. Ola indi gel kama bit, ola indi gel kama bit doğru. Наташенька, молодец. Лена, Люба, Индигер, а так ты нурабит. Молодец, Инга. Коля! Иди сюда. Наташенька, молодец. Ой, ты моя хорошенькая. Ага. Кера, билигин. Бередик тек туру да. Турду bu könüdük. Turdu bu könüdük. Aha. Top top kaman kelebek. Хорошенькая. Оля. Куда ты тут? Деда, ыланың күләмінде бақылон. Бақылон. Ол деке. Ол деке, ол деке. Ол деке, Коля. Деда, все вместе. И раз. Мигин, ты мой Коля. Ай, Тыйыз тымны дойдугут кырыларын бүрүннә. Бурга силлер гыстах кыры кыгын тиен келле. Сыныга 90 тыстыгнаны көрсүң. Радуга уян белемнени белох идилләчите Василина Михайлова кыгын. Cha,
Катерина Михайлова, 90 тыстыга. Үңкі Дуғам Алыва республиканскай кетақтен көрігірек елкі степеннәқ дипломандыра. Олыстағы Огонь танса үңкі фестивалін еккіз үктел кыйлақтыра. Оскола уғыян кере аңардарын кынтай үңкі бөліғын сынаға сыласы тұскыты ғананы көрсіп қайын. Учутал олоғын сетіме оскола, учутал жылғатын бәліға мақталлақ өрінәтчі, учутал алыптақ едеті үйеттен үйеға ұруйдан. Амма атчығайын тылларығар, Христепер мақсыма матывығар, учутал убайбар, толорор Михаил Михайлов.
андойду үтімен үгіс нұруаттарығары, өрі тұтары сыналанары иді. Чылу педагогтар, аға сөбәйттер, бай үгістерді обытта ғона сатавалла ойрақчылары, үйнер сөлөнені келер кенчәрі чаты білейдің қаңатары, сырдыққа сірдәтші жонлар, бұдыраллары. Уячы ванна аға сөбәйт сылын түміктер, өріләқ түрәхімет, манан түміктенәрі, болғымтау деген барға мақтал.